بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami hawaktu ini kabiaksahan sing kita niyo, hiatud na mo maun pahadarat sing kamu, in kalam simaha sucimaha tinggi, Iwan daing hadis sinjunjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Hari namo pa hikatukbaling pangadyan haruman ini. Salam kasila sa namo ha mga anak apo Adam, lagi na. Salam doa namo ha mga anak apo namo atiranan, amuin biaksa, lumamud, sumawud, sin ilmo, dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala, amuin piasampay, sin hinapusan Nabi, hinabinatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kasila sa namo kaniyo mga anak apo hatiranan. Jari niya masira kita niyo pangadjian aming kiyabiak sa hansing kita niyo pangadjian bungasin pag-iman sarta miabot na kita niyo papangadjian in bungasin pag-iman in tauyan iagad niya yung kabayaan sin Allahu Ta'ala pahikarayaw sin pagdunya niya labi awla hikarayaw sin adlaw susungon niya amo na yung janji sin Allah subhanahu wa ta'ala ang painjanji sin Tuhan
di niya balubahon. Janji si mahasut si mahatinggi, hisiusin himinang kanyayan, pasanyangun niya rin dia dunya, lawi Allah adlaw akhirat, harap niya pasulga, manulin-tulin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pengajian na to mga tuan, bunga simpak iman, amuna mga tao, mapamakayon. Biyagain niya ingkatan kabayaan sintuhan. Nasalta, iabutan taniw na. Sa pangadyan na to ini, sugpatan taniw. Uno impiyag bagayan nila. Sa kalituan impiyag bagayan nila, injawab niya, dahil ang mga jajawaban niya, bukun kal na singkabayaan nila riya dunya, sarawa impiyag bagayan nila, hikatu mga tuan haruman ini, impiyag bagayan nila, asyukru lillah, tumukbal, sin pagsukur, pamahasut si mahatinggi. Mga tuan, naraakin umat na kauna. Dahil hapanagnaan si manusia. Milladun Adam alayhi salatu wassalam. Ila an takum sa. Dahil hapanagnaan. Sin Adam alayhi salam. Sambil nasadya maabot. Paadlaw kiamat. Amin lubuhon na. Sintagda po ing gumiini. Naraak sila katantan usugi babae. Nagdaak Allah subhanahu wa ta'ala. Hinpaldaakan kanila. Papagsukurun sila pa Allah ta'ala. Hapal man sin mahatsut si mahatinggi. Kasuratul Ankabut. Wa'budu tunggalan niyo sadya. In pagtag-ipon niyo patuhan. Ayaw kamu magtag-ipon. Pabukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaatin niyo yung Tuhan niyo. Salta pagtag-ipon kamu. Tunggal sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panasiugpatan si mahasut si mahatinggi. Washkuru lahu. Ubusin pagtaat niyo patuhan niyo. Iwan pagtag-ipon niyo sa bunal-bunal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuru lahu. Tukbalan niyo. Impagsukur kaniya sadya. Hati niya mga kakasi, mga anak apo, nabahagi ang pagsukur. Pagsukur sinta upatao. Sarawa inda akan kato tanyo sintuhan. Pagsukur sinipon patagipon. Apabila maingat na yung tao magsukur patuhan niya, maingat na siya, iwan kumugdan na siya magsukur papagkahin niya. Amo yan mga tuan, imbiyay ta kato tanyo, hayat ini, papagtag-ipunon na kita niyo muna patuhan. Sabab, bang aw nagsukur patuhan, aw nagsukur patao, wala timinggir ha pagtag-ipon patuhan, wala doon nindo para kala ini, wala niya piyagtaatan ng kabayaan sintuhan, sarta wala siya nagtuhan tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, impagsukur niya,
di tayo mao. Yung pagsukur niya, way pahala. Dahil nga sa mabiyantuhan, tayong hugim palmansin Tuhan mo. Wa'buduhu. Tunggala sa diyang pagtagipon mo pa Tuhan. Nabang kimugdan na yung pagtagipon mo pa Tuhan. Washkurula. Ang pakaw pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi turja'un. Hangkan subahin ang tain dua ini. Tunggalon yung pagtag-ipon pa Tuhan. Iban tunggalon yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tantuha. Sinpanan tuway pagduwarua. Sinpangahagad matan. Way paghawal-hawal. Sababim baita sin mahatsut si mahating gihalom sing kitab niya. La rayba fi. Way kabakan taniw pagduwarwahan. Way kabakan taniw paghawal-hawalan. Ingkatan halom niya yan. Matan. Sa bunnal. Magparuntungan kau dunya bang muiyagad. Magkasaddapan kau sintutong basan sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw hadlaw kana. Ilayhi turja'un. Hipatumtum kato taniw. Magbalik kita ni madto. Sabab, in original na to dahil dito. Dahil nga sabab yan mga anak apo. Di makabuka in kamatay. In makabuka, amin di na yung tao mapatay. May taiyad turi makabuka in kamatay. Sabab magbalik na kau pakari asali mo. Magbalik na kau pa nagpapanjari kay mo. Magbalik na kau pahula kakal. Ilayhi turja'un. Dahil nga sababian panghindo kato. Sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Apabila ang kakitaan mo. Apabila ang karungugan mo. Nakasuy-suy kay mo. Aun nawapat. Inipamung mo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ing kami ning kari asali. Dahil hamahasot si mahating. Lilla da kami. Makuyag da kami. Magbalik madto. Pa-original kari asali naman. Bihan tuhanin pamung si mga tao. Nagtatag-ipon pa Tuhan. Nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nila piyagtaatan in napso nila. Wala nila na piyagtaatan in syahwat nila. Sagawa, impiyagtaatan nila. Amin piyahatod. Sin mahatod si mahatinggi, pakahinapusan nabi. Hinabi na to Muhammad, alayhi salatu wassalam, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yadto mga tuwan, in pagbakayan, sin mga sila, kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. May taid to, puwasin naraak kita. Piyapanjari sin Allah ta'ala, in maksud sing kabuhi taniyo, dahil nga mga maksud niya, magsukur sadya pa Allah ta'ala. Salta, janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha ummat na kauna. Iwan janji dah ummat ini. Li ahli syukur. Pamanga sila nagsusukur pa Tuhan. Salta amod timpiag bakayan nila. Magsukur sila pa Allah ta'ala.
bi ahsanil jaza. Janji sin mahatut si mahatinggi. Anugharaan sila sarayaw-rayaw tungbas hadlaw kana. Dahil nga sa babiyad to, kahatihantan yung indon niya bukon pagtutungbasan. Indon niya pagsusukuran. Indon niya pagtataatan. Indon niya mimpiagulaan tanin pag-iibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos mga tuwan, وَجَعَلَهُ سَبَبًا لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ. Bangkitan niyo kimugdan nagsukur. Pakabayaan sin nagdaak kato taniyo. Allah subhanahu wa ta'ala hinangun niya sabab. Impagsukur yan. Hikataud sing karayawan madawhat taniw dunya iwan adlaw akhirat. Di kita niyo tuod magkagunahan karayawan ding hatao. Bang, di kita niyo kumugdan. Magsukur ha karayawan. Yan ugara kato taniw sintuhan. Wiron kawasa sintaw maghinang karayawan. Bangaw kita tanyo, hinangan sintaw. Ayaw na to kalupahan. Hisiwin na ginang hatao, iwan sinhinang sintaw. Dahil nga sabab yung mga tuwan. In pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno-uno na yanughara kato taniyo. Ay asibi karakula kamataod ka tiyo-tiyo ka. Sa piyagsuko na to. Hinangun sabab sinallahu ta'ala yung pagsukur yan. Lil mazidi min fadli. Pataurun sinallahu ta'ala yung karayawan. Pamanga sila nagbagay, iwan sin namakay. Nasabab yan, mga kakasi sin Allah Ta'ala, magpaulong kita ng patuhan. Di kagunahan magulungin tao, iwan tao, bang wala doon, inla siya sintuhan. Kita na to na. Naglasa bihaon. Lasa kabayaan nila pagkonsumo'y man paglasahan. Natuang ka lang. Naraub daya ang kahalan. Naraub ya daw buwag. Di na matabali mga tuwa. Bang sila ri magbalik. Pamagsukur pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw na hadya sila magsukur hakabayaan nila. Uno pa mga tuwan. Waharisan lahu. Papanjarihon sin Tuhan yung pagsuko niya pa Tuhan, bang kimugdan, jaga niya kabuhin. Security sing kabuhin niya. San na kaw nag-security mataod? Ada kalain security mo yan, amo pa makamulakay mo. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tiandas sin Allah Ta'ala singkatan tatandasan paghijrah kepasan niya. Maita sabab iagad niya yung kabayaan sintuan. Wala niya iagad yung kabayaan niya, iwan sintaw niya makad ka niya. Dahil nga mga piyangayo niya patuhan, wala na siya nangayo, hindi na kagunahan.
Wala na siya nangayo sinaunda. Siyempre ngayo niya minway. Yung pangayo niya patuhan. Rabbi, mangayo ako kay mo. Rabbi ij'al haja baladan amina. Mangayo ako kay mo. Tabang. Impangayon ko tatabangan kay mo. Wala di kamo, di kami makapagtawang magkahi. Yan kay mo yung tatawangan. Nasakalin tatawangan bihawon, pagpangayon na to na rin hatao. Sa kawa, wala kita niyo na kapangangayo patuhan. Sinyad timpuunan sin pangangayuan. Pangayo sin Nabiullah Ibrahim. Bangmanin hula. Aming kiabutangan niya. Way hiluhala. Amad timpya ngayon niya. Bangman, way paghiluhala. Way paghiluhala, sintaw halaon sinhula yaon. So, kunin piya ngayon niya. Kasanyangan niwan kasajahitraan. Ing kasanyangan niwan kasajahitraan. Security. Sa lago-lago security mga tuan, pagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Sa lago-lago security, pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala man nagsukur. Way security. Wayrun jaga kay mo. Sana ka magjaga. Simbaran mo. Iban simpagkahi mo. Injaga rin Allah Ta'ala. Wayrun. Ang pamatin original magjajaga. Turayan tayo mangod na mo. Indayaw simpagsukur pa Allah Ta'ala. Jaga mo. Nagjajaga kayo mo. Puno patuan. Wahafizan. Lini'ani. Iban mag-ayad, magpalihala, sin ni'mat, yan ugara kayo mo sintuhan. Security original. Sa impya kay na to security local. Magpangak kalhabusing niya. Ang security ni di mangakal sa baboy busing niya simbus. Tenakura. Na mga tuan, mga anak ka po, kita niya to na. Bukon na isuy-suy, sinang kataw, pang kataw, kita na iwan diyong ng kahalan si Mano sa babaw singgum. Magkarunahan kita niyo. Magbagay, impagbagayan taniyo, magsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amad to mga tayo. Aon security mo, aw magdadara kay mo, aw magpapahala kay mo, inguwa niya. Wahumul muntafi'una bi ayatillah. Sila yan yung mga tao, timapasing kamumpaatan. Nagmumpaat kanila imbayta sintuhan. Wala na sila kimawa kamumpaatan simbayta nila. Simbayta sintao patao magakkan. Sarawa. Nakadawhat sila sing kamumpaatan hasabab sin pagsukul nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan mga anak po.
Uno patuan. Wa huwa ghayatul Rabb min abdihi. Amo yan yung purpose sin Tuhan taniyo. Amo yan yung maksud sin Tuhan taniyo. Pia panjari kita niyo riya dunya. Bukon maghula aun sa japitun taniyo. Haipun niya. Papagsukurun sadya. Laway rin nga pagtaat kaniya. Laway rin nga pagtag-ipon kaniya. Dahil nga sabab yan. Pamansin Allah Ta'ala Suratul Baqarah. Washkuru lillah. Pagsukul sadya kamu patuhan. Uno-uno pakaradyaan niyo, pagsukuran niyo patuhan. Ilimbang niya. In kuntum iyahu ta'budun. Bang matan-matan kamu. Bang matan-matan tunggalin pagtag-ipon niyo patuhan. Hambuukan niyo sadya. Hipapahambuuk sadya kato tanim pagsukur patuhan. Way manjari magsukur patao. Di siya tupon pagsukulan. Dahil nga sabab yan, bang di maingat magsukur patuhan, di da maingat magsukur patao. Bang di maingat magsukur patao, di da maingat magsukur patuhan. Washkuru lillah. Inukuman niya wajib. Biasing ka wajib sim pagtaat. Biasing ka wajib sim pagibadat. Im pagsyukur pa Allah Ta'ala. Washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Tunggalan niyo, pagsyukur patuhan. Impaningwali niyo, pagsyukur patuhan wajib. In kuntum, bang kamu matan-matan. Tunggal da siya, impagtagipunan. In kuntum iyahu ta'budun. Amo yan mga tuwan. Dahil nga sabab yan, aun papakan sin pagsukur patuhan. Bang wala doon yung papakanin ni, misan piya kahit ano yung pagsukur, bukon pagsukur. Dahil nga mga siyabot nila, 5 taon mga tuwan, sindagbos, singkahantang simpagsukuro, sinipon patagipon. Ang pinhantang iwandagbos, simpagsukur, singkita patao, way pa. Di pa mapatta. Iwan, di na kagunahan taon. Al-Khudu, inumbol hambuok. Al-Khudu, pagpatikupo sinatay panagpapanjari. Aturayan tuan, pagpatikupo sinatay panagpapanjari. Amad to impapakan panagnaan. Hikarwa. Papakan hikarwa, kamdo si karwa, al-hubbula. Tunggal din lasahun, pa Allah. Di manjari patao. Magsukur ako kay mula sa untakaw. Way pagsukulan mo pataw, harap na patuhan. Paunahon na im pagsukur pa Allah Ta'ala. Bangkaw kimugdan nagsukur patuhan, kugdan im pagsukur mo pataw. Khudu, pagpatiko sinatay. Way takabur.
Way. Dahil nga sa mabyating pagsukor patuhan ni pag-iig sinabo. Nawangin tao nagsukur patao. Nagaabon nagsukur. Abuhanda in piyagsukuran. Abuhan nendang dihil. Abuhan den dihilan. Sabab wala doon impagpatiko po sinatay tudyo patuhan. Nini karwa, al-hubbu la lasa. Nabang wala doonin lasa. Diurugalan, yaas tulanin ng dihil, yaas tulan dan dihilan. Di ko nasalong na ipaghilas. Ba't sabab di na siya makakawa gulalan? Ang pagsukur pa Allah Ta'ala, di magkagunahan kumaguhit, di magkagunahan kumagulalan sa iniagad niya raakan sin Allah Ta'ala. Amo yan, mga anak apo. Al-hubbu lang. Harap patuhan. Nawang bihan, kimugdan sila karwa. In nagsukur, iwan simpiyag sukuran. Turayan tuwa na masana tuin. Ini katu kamdus niya papakan niya. Al-i'tiraf. Pagkahagaritun, recognize sa tuod, wayan deng hatao, deng hatuhan kata. Recognize yan Tuhan mo. Siya nagdihil kayo mo, sinipagsusukur mo. Dahil nga sabab yan, di kaw tupon magsukur pa tao. Nababukon silang tagdapo. Di mo man dyan recognize sila. Sa kawahisyo, Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang yadto maigin yadto, maggulalin tao sindayaw niya. Ako salong, nga bang bukon ako risan mabihan. Ingkabtangan ako, panghindu iblis. Ingkabtangan kami, panghindu sintuhan pia sampai sinjunjungan. Nah, masa na to ini. Lihat di mataud. Aku sayan lang niya. Pikilan ko sayan. Sinueron pikilan niya minsan alas. Bang siya wala hinduan sintuhan. Nasa kalinagin niya ako. Allah subhanahu wa ta'ala siya pa nagpapanjari singkatan-tanin niya. Insyabot niya, inna khalaqna. Kami, may kani sa isa niya. Na, kahagaratuon. Inagano gara singkatan, nikmat yan namin subay mo pagsukur. Allah subhanahu wa ta'ala. La gayro. Amuyan ka kasi. Ini kaupat. As-sana'u alayh. Pujiha. In kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laggu'a. In kabasaran, in katinggihan, cimahasut, cimahatinggi. Ini kaliman na tuan paparan, kandus simpagsyukur, kabayaan sin Tuhan.
in unu-uno na nikmat dihil kay mo sintuhan, ay mo pa kaya pamangi. Ay mo pa kaya pakabayaan sin napsu mo, pakabayaan sin syahwat mo, sarawa pakaya pakabayaan sin Tuhan mo. Ala ma yajibu alayka, muna-muna pakaya pakawajiban kay mo. Sambil pababa niya na pasunda. Alal harami wal makruh, di manjari. Uno-uno na nikmat yan ugara kay mo sintuhan. Nikmat pangalta. Nikmat ingat. Nikmat kusog. Uno-uno na indihil kay mo sintuhan, ay mo tuod pa kaya. Paka himulka sintuhan. Hikamulka. Hikaastol sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw. Sa pakaya, pahikakuyag kay mo sintuhan, bangkimuyag kay mo sintuhan, karausan sintuhan pakuyag uning katan, maastol kay mo. Sa amin kita niyo, di na ito kakausan. Dahil nga sa babian mga tuan, Daud alaihissalam, dihitaan siya sintuhan. I'malu ala Daud syukra. Ya kau Nabi Daud, ibansin suring seng-seng mo, miyagad kay mo, ibansin ahli mo, ibansin panubo mo, hinangan niyo tuding kabayaan sin Tuhan. Ingkap pagtaat niyo patuhan, impamarat saya niyo patuhan, impagibadat niyo patuhan, hinangan niyo tuod. Maita, supaya niyo ikatuk balim pagsukuro pa Allah Ta'ala. I'malu ala Daud syukra. Maita yadto. Wa qalilun min ibadi syakur. Qalil. Wa qalilun min ibadi syakur. May tayad do. Sabab tiyo-tiyo da, yung mga manusia, pugdan yung pagsukur nila patuhan. Nagsusukur yung kamatauran sa bukon pagsukur kabayaan sintuhan. Pagsukur gulalan. Kumaguhit. Kuma sa sabot-sabutan. Amuan lang nenta usog marayaw. Yan tayo mga... Amad timbiyay tak katuk tani. Dahil nga sabab yan ang sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih. قال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه فقد أؤتي خير الدنيا والآخرة. Upatin taud niya. Bangaon kay muha upatin ni. Sa bunal tuod kaanog haraan na kaw karayawan dunya labi aulad law akhirat. Aw niya nughara kay musintuhan karayawan dahin diha dunya sambil nasadya paadlaw akhirat. Aw ni kawin mo rin awn maramo. Maita sabab naagad na yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Alla takhafu wala tahjanu. Ay ikaw mabuka sin susungon mo. May tawi kabukaan sin tigid lumibabag ilawang kubon.
Sabab piyagsasaddihan niya. Biya sin pagsaddiya wasihat sin Luqman ha anak niya. Unim baita si Luqman ha anak niya. Ding ha mga baita. Wasihat niya ha anak niya. Bang mulong ni anak ammalanin ini. Fa anta sa'idun fid dunya wal akhirah. Bang muammalan. In-advise ko kay mo. Inwasihat ko kay mo ini. Ikaw na intao. Nag-uyom katawa riya dunya. Mana si nag-uyom katawa masanyang. Sakali aun tawiyaw nag-uyom katawa bukun masanyang. Tiya tahayan. Tiya tahayanin busa. Tiya tahayanin lupa. Lawi aula tiya tahayanin jantung magtag-ipon patuhan itlaula-ula na magsuko. Kaya sabab yan. Yarim baita. Kalu-kalu aun mapakay na to. Unim baita yan mga tuwan. Sin ama pa anak. Ayari tudlong ng pangatayan mo. Sakali ni ayaran sin tawihon sin. Inayaran sin tawihon kahansam. Ayaran mo ibandi. Ayigda ko rin nga kahansam. Sab nagpinda na kaw rin nga bata-bata na subul na kaw nung magpindayang kata. Na papaayaran ni nakkan. Hikarwa papaayaran in atay. Sakali ni ayaran sinta ubaranda. Tuyan tuan. Aunik say simbaran niya. Say natay niya way. Ikatu wasiat niya anak niya ayari long nendila mo. Dila papaayaran. Unim maksud paayaran nindila ay ikaw magkabtangan. Tu jinnas sini kakangi amanu siya. Hikabali sin atay sin tao. Hikapangdada sin tao. Ayaw. Ngayon kita ni own advice sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Muna-muna parman sin Tuhan. Wa qulu lin-nasi husna. Bang kamu magkabtangan, bang kamu maghilalaungan, bang kamu magbisyara, tudyo papagkahiniyo. Husna, sarayaw-rayaw sadya. Bukon magpasakit tayo. Bukon bisyara makapangdada. Sa bisyara, pagdungog mo, inhinang mo karayawan kay manda, mag-active na kawiminang nakawang gatos. Ampayan, inhinang niya kay man pagdungog niya simbis sarayad to, yas tulan na, marew palong na maginang pamarayawang bihan. Sa babinaa ka maitlambang muhibis sara kakuyakan. Ayaw pari kuyakan in naghinang damisanin way maginang na. Bati baginda Umar. Minib di nga ba nagwawayang. Mamatay tao. Pagdatong niya, paaming maksud niya, napinda. May taon diungog niya kabtangan sa lingkat-lingkat. May kan giugura-gura niya yung kabtangan niya. Sakali, nakapatay nga niya sa lingkat-lingkat.
amo nang kalam sin Allah Ta'ala surat Taha. Malingkan bukon pa siya Muslim. Sa pagdungog na sinayat ito. Biyutang na impudang. Bukon siya nagsurinder pa tao, sa nagsurinder siya patuhan. Aming kabtangan diungog niya. Parman sin Allah Ta'ala. Turayan tuan. Nang kita niyo asal Muslim. Asal timutuwin niya ito. Magkarunahan da kuman bubuhan. Nang marayaw pagbubu. Bukon tubig piaso. Bukon da tubig ais. Amin tubig tumup kaniya. Nabang kagunahan ais yung kaunan. Bang kagunahan tubig piaso yung kaunan kan. Bang kagunahan bukon da mapaso, bukon da mahagpay, amon yung kaunan. Tamutuan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam cuntuan sing kita niyo. Narenga sa bed tu mga tuan. In Umar kari asali marugal siya Islam. Hasabag sinakarungog siya kabtangan marayaw. Asal dari urwa asin Nabi. Bangman kumusog doon kaniya. Iwan sinhambuk iwan niya. Tiyay maksin Allah Ta'ala. Nah, unin hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangaon kaniyo hamuk ding bangaon kaniyo upat ini. Karihilan kamu karayawan dunya. Iban adlaw akhirat. Naunod to diyan tuan. Qalban syakira. Atay nagsusukur pa Tuhan. Bukon atay diurugalan pa Tuhan, diurugalan pabaran, diurugalan na pagkahi. Wala kita niyo piyakarisin Tuhan pa dunya, aun karugalan di. Way. Piyakari kita niyo sintuhan pa dunya, aun tiyo kakuyagan da hindi. Dahon taniyo pakakuyagan original. Bihantuan. Nah, yung kahalan na to. Way man pagsuko na biya na ini. Qalban syakiran. Syakiran lian umillah. Atay malanu magsyukur pa Tuhan. Way tuputan ha atay niya pag-igil ibang pagjangki. Dito tumuput. Way tumuput halawm sinatay niya ako sa kita niyo ibang kami. Asyukru lillah. Atay nagsusukur pa Tuhan. Bukon dila magsukur ako kay mo. Na atay. Amo yan Tuhan in original. Dahil nga sabab yan. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratu Ibrahim. Wa ijta'ajjana rabbukum. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum. Inna azabi la syadid. Paman si mahasud si mahatinggi. Pahati ring hatuhan. Bang magpahati na Allah subhanahu wa ta'ala aun na ijin niya. Nasabay na ito nakaroon. Sabab kabayaan niya kato.
Bang kabayaan na sintuhan ka to advantage. Bang kabayaan na to bukun advantage, disadvantage. Sabab aun to tumpukan ini nagdara pagbaya. In syaitan, piyagmulkaan sin Allah Ta'ala. Syaitan tawiwan syaitan jin. Aun kabayaan niya. Yung kita niyo sa manusia, aun day sab kabayaan na to. Allah Ta'ala aun kabayaan niya. Yung kabayaan na to, dulan na to indua ini. Hirul na to, yung kanapsuhan na to, dulan na to. Dulan na to, yung syahwat na to. Nauno siyang kabayaan sin syaitan. Yung kabayaan sin syaitan, laungon kita niyo. Naghihinang kita niyo sindakan sintuhan sa laung. May tak laung. Iagad na to dahil kabayaan na to. Iagad na to pang kabayaan sin syaitan. Wala na to iagad din kabayaan sin Allah Ta'ala. Laung. In katan laung, bangkaw na laung hambuk din laung mo. In laung ini, bangkaw na laung nagtuhan, laung na katan. Mga anak ka po. Bangkaw na laung nga umbol upat sadya, laung mo, nainang ko umbol tusin upat, hambuk din laung mo. In laung kabayaan sin syaitan, na laung kaw hambuk, laung na yung katandaan. Parman si mahasut si mahatinggi. Yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ila. In kabayaan sin syaitan hana kapuadan, malawong sila. Sinlawong. Di na sila mawaya magbalik. Pabukunlaw. Di na sila mabaya magbalik, pakurik, pakaamuhan. Pakahatulan di na. May tayad to. Favorite na simpikilan nila yung kalaungan. Favorite na sinjantong nila yung kalaungan. Favorite na singkabuhi nila, simpito ang gautabaran nila yung kalaungan. Nauning kabayaan sin Allah Ta'ala ka to. Kabayaan sin Tuhan ka to. At taubah. Pasutsi ka to tanimbaran na to, bangkialumian cabab, sutsi kita niyo pia panjari. Pia kari kita niyo pa dunya, sutsi pagulaan na to, sutsi pagkaun, sutsi katantaan. Na yung kabayaan sin Allah Ta'ala, sutsi kita niyo. Malano. Naunin sutsi dito, at tauba. Magtawad. Ima na si magtawat, sumanggop na haynang. Bang halapal, mag-admit na siya sing kasaan niya. Naima siya nato ini mga tuhan, magduro ng problem, sabab huwag mag-admit mali siya, kurik sadya. Yan. Kakuyagan sin Allah Ta'ala mag-admit siya mali siya. Kaastulan sin Allah Ta'ala hindi mag-admit. Di tumayma na siya. Di tumayma na laong siya. Kawan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawang dumatong na impahati sin Allah Ta'ala, impamaita niya, saway na tunangaroon. Lain syakartum, bang kamu nagsukur? Simpagsukur kabayaan ko. Sabab din ka ko kataan para mansintuhan, laajidan nakum.
ganapan ko kaniyo. Wairon tao makaraos magganap. Yung karausan sin tao mangawa. Dahil sabi magsusungin problema. Sa baboyron ganapin tubig bang mo iuukab sa denggiri po pag sa'yo mo ay na tubig. Dahil sabihan mga tuwan magproblema. Sa bukon kita niyo hapuunan. Yari kita niyo hasanga. Bukon pa sangin kay bananharahon. Na. Bang kamu nagsukur patuhan parman sin Allah Ta'ala. Ganapan ko kaniyo. Imana sing ganapan patauron ko kaniyo. Imana sing mataod kumuyag kamo. Ayaw pari kumuyag yung mataw. Damisanin tiyo kumuyag kamo. Bang kamo kugdan nagsukur patuhan. Naimbihaon, way man nagsukur patuhan. Mataod susara. Magtataod susara. Nabang mataod susara. Magtataod susara. Biyadin nabang way. Imbar iman, way lamudahan. Sabab, aun koneksyon sinatay nila panagbutang. Aun palsugpatan sinatay nila panagbutang. Aun palsugpatan simpito ang gauta baran nila panagpapanjari. Imbu kun bar iman, sugpat madto panagdihil kaniya. Sugpat madto pa koneksyon niya. Bang wayron na ridto, kaya nga sa babiyan kakitaan tanong ng problema. Na, la in syakartum la ajidannakum. Bang niyo piyag sukurin nikmat yan. Iharad niyo yung kabayaan sintuhan niyo. Wala niyo iharad yung kabayaan niyo. Magpatataod tumtumunta niyo, bukon kita niyo. Allahu subhanahu wa ta'ala. Al-Qadiru alayh. In makaraos. Apakaradyaan yan. Ampayin kita niyo misan biya hanglog. Whereon gausta niyo? Ba't bang akong gausta niyo? Nanakawa na to, ning kabayaan na to. Nakalituwi, wera gaus na to. Tuhan, pagkawera gausta niyo, yung kataan gausta niyo, harap patuhan. Paalungon na to, natay na to, pakabayaan sin Tuhan. Biya sinista halawod, bang timpo mataod, umalong sila, pakabayaan nila. Ampayin kita niyo, ayaw kita niyo umalong, pakabayaan ta niyo. Umalong kita niyo, humarap kita niyo, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ba't sabab, nakaprogram kita niyo, piyakarisin Tuhan pa dunya. Aun asal kabayaan sin Tuhan, hipapaagad ka to. Tanyo, bukon kita niyo maghidyatul, sing kabayaan na to, amo uning pagkakaran na to. Bang tungod pa pag-iman, programa kabayaan sin Tuhan. Liman jari pindahan. Bang tungod pa rukun Islam 5, programa kabayaan sin Tuhan. Na bang tungod, favorite mo, tiya pa ista, baya-baya muna. Bang man, di kau miig, di nga salakan. Ang pakuri makad to paharam. Na. La in syakartum la ajidannakum. Ay sadya kamumig. Di nga kabayaan sin Tuhan. Hinangan niyo sa din pagtagipon marayaw. Impagtaat marayaw pa Allah Ta'ala, ampa kamu sadya makatunay sin pagsukur. Lito adun syukrullah. Hikatunay niyo impagsukur matan pakabayaan si mahasut si mahatinggi. Na. Wala in kafartum. Na bangyan di niyo tunay. Yung pagsukur, kupur.
Kamuri magsukurmatan pakabayaan sin Tuhan, kupur. Ada kala kupur dakula, ada kala kupur sibi-sibi. Waliyazubillah. Kufrun ni'mah. Nagkupur ha ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Turayab Tuhan. Nah, wala in kafartum. Nah, bang kamu isab. Nagkupur. Wala niyo piyagsukur hakabayaan sin Tuhan. Sa nagsukur da isab kamu hakabayaan niyo kufrun. Kupur. Wal kufru tadmirun mudammir. In kupur man lubuh, in kupur man larat. Unin larakun sing kupur, larakun ing karayawan. Imbay bang lubuh, kapagulaan. Nabukun bay sa dyan magkalubo. Magkaluwin pagtaat. Magkaluwin pagibadat. Magkaluwin kataan pakaradyaan. Imang lulubo rin na to ka na naman. Nalubo. Al-kufr. Tadmirul aqli wal qalb. Manglubo hapikilan. Manglubo ha pangatayan. Bang nalubuin duayad to, lalubo ang kata. Sabab beta si mahasut si, way tuod karayawan. Way tuod karayawan sing kapir. Pangatud mo marayaw, way sayan. Wala in kafartum. Bang niyo piyag kupur, way niyo piyag syukur pa Allah Ta'ala. Inna ajabi. Palman si mahasut si mahatinggi, tumtuman niyo. Unin ni patumtum ka to, aun siksa. Manineksesyo. Noon, mangit siya kasuddahan. Bukon, mareho kasuddahan. Wa kana bil mu'minina rahima. Nagsisipat siya sin Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bayang ulungon, bayang kasim. Namayta siya nagbayta. Inna azabi la syadid. Sabab, wala kau nagibadat marayaw. Wala kau nagtaat pamarayaw. Wala kau nagsukur pamarayaw. Sindiri hilang kau sintuhan panya pipagtaat mo, ipagsukur mo, ipagibadat mo. Wala mo iakadili makabayaan. Iakad mo ing kabayaan mo. Naisip mangi kasuddahan. Tuhan mo tawa ikaw yung mangi kasuddahan. Ikaw pa'y mababa, ikaw pa'y mangi kasuddahan. In nagpapanjari kay mo. Diuling kabayaan mo, pialabihan pa. Wala mo tuod piya kay pakabayaan niya. Nahatiyon na to mga tuan. Inhinang kakupur asibi iban dakula. Manglarak. Larakun sin sibi. Iban niya. Larakun sin dakula indakula. Naimang ihadlaw susungon na. Inna azabi la syadid. Palman si mahatut si mahatinggi. Insiksa. Dumatong maun kaniyo yan. Hasabab sinwala kamu nagsaddiya. Hasabab sinwala niyo iyagad yung kabayaan sin Tuhan niyo. In iyagad niyo kabayaan niyo. Inna azabi la syadid. Insiksa ko parman sin Tuhan. Na. Sangingi.
Mayroon siksa marayaw. Mangi kataan. Narang mangi, mga tuan. Aun mangi katangkisan. Ampain siksa ini. Huwag katangkisan. Tumangkis dengan siksa pa siksa. Harap pa kayong tumangkis. Dahil nga sababian mga tuan. Hipagsuko na to pa Allah Ta'ala. Hindi ungog na tuwing kita na tuwing kaya na naman na to iwan sinway. Pagsuko na to pa Allah Ta'ala. Ang pakakanapan. Ang pabiyayta niya. Tanto tuod bang niyo pagsukur. Di ganapan sin pagkahiniyo. Sa gaman may nusaning kaniyo. Sa tumtuman niyo. Ganapan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na murah-murahan mga tuan. Way tuod kawasan na to. Way tuod gaus na to. Misang pabiyadin iningat na to. Magganap sing karayawan. Maling kaning magganap. Dahil nga Allah Ta'ala sa bangmayan. Kumugdan kita niyo. Hapagtaat kaniya. Hapagtag-ipon kaniya. Iwan pagsukur kaniya. Patubtubon na mo na jarid to. Salamduaan na mo. Ang mga anak apo na mo hatiranan. Amin maabot. Sin suara ini. Bangmayan kita niyo yanug haraan sin Allah Ta'ala. Karayawan dunya. Iwan karayawan haadlaw akhirat. Salta magunong-unong kita niyo karayawan. Maglumba-lumba kita niyo pakarayawan. Magtulong tawang kita niyo. Sing karayawan dunya. Iwan karayawan adlaw akhirat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq was-sadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Wa an yaj'alana من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب اللهم ربنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وأملا طيبا مقبولا يا رب العالمين اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته